Tala o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. Wa mai a whalau lo le tala whatau o le tupe po le pakete le malo e pe ona wholasia e le teu tupe o Tim Chalmers e le pōna pō, ma walau alunga i le whaititi o la whonga tutongi po tax cuts o le a amata wha mamalu le tausanga whou whenua ono, whaasaro atu le whenua fitu, ma o le whaawawina leo tax cuts na amata whaia mai a iulai whenua spulwha. Wa wholasia la o le Samoa mua iulai whenua ono, la whaititi ai le tupe tutongi mo le la whonga, mai le 11% e le 15% e lono winga, ua sene ua ititi ai le tupe tutongi mo le tāla e tasi e earn, pe maua le tangata whainga luenga, e le vāru 10 sedang ma le tasi, ma le whasa 15 lana tupe maua. A o atu le 2 fitu le atu e whaititi ane fo i le la whonga tutongi i le 15%. Wa meo le fuafuanga le a whaarua i le 15 ma le tasi piliona tala Ausetalia. Wa mei le teu tupe tu sarawa po le alau ngā ruenga pe aveloli, whai a onga, whai ngā ruenga leiba, pe iei fo i au nanga ngausi mea maisi, o le a tele atu lava le tupe, o le a mawhai na whaasawina, pe a tele le tutongi maua. O isi mai ngā au fia le paketi o le sosoani teu tupe, mo whare mai whalawo i tele mo le whare rei o nanga, e mai se le fitu tesi mareiwa piriona mo le Medicare, e whaare rei aina na au nanga mo le whaitau miliona o tangata Ausetalia, ia mawhai fo i o nā ngai fo mai whaane ainga e au noa ma se tutongi. Wa whesiringia na taitai o le tua ngai Peter Dutton e whaatatau i whainga whaawai tau la whonga a le so o whaatasi po le coalition ina ua mai o na whaeloa mai le tala whaatatau o le tupe le whainga malo le pōna pō. Whai mai le 9 News wa whaingoe le tau tupe o le tua ngai Angus Taylor se isi tax cuts po vaenga ua avesea mai la whonga o se whaato sino o le palota ma o le ale muri tai iei le so o whaatasi. O le whaatala noa ngā Dutton i runga le porkaramele today i le so, na ia matua i upu iai tax cuts ia pe o na whaeroa le talo le tupe, wa mai ia o ni whainga tau whaavalea. Ina ofisiringia i sono finangalo i le tala whaatau o le tupe na sauno ai Dutton, o le aso atai au le a whaeroa mai ai la lātou tani le paketi, wa whaeroa mai ai ma lātou fuafuanga. Whai mai leo e toa fitua ri iwo lātou pueina, ma tua ia i mata upe au fieiso ni ngā tūlā whono whatūlanga le lei po organised crimes ma o lātou so tanga. Reos whainga leo na whaia le tai au po ana nafi le tuisi sifo sini, i le mai awa lātou su enga e maasina a toa o whaanga solo, na taula i tonu rawa i le tapaa ma le au sol tūlā whono o lo lātou sa iri e ngā o ia o loa, ma whaia i whiwhatawa inga whaasol tūlā whono. O le toa ono i lātou na pueina pe a mara tai duas furu tausanga na mātutua, ma le isi ua sidia mara whasa furu tausanga. O mōdia uma i le maua iai o sikaleti ma tapaa, ia pe a mara tasi tesi mara whātane le tele. O mata upu na suesueina e leo e au whieire ngau ia o le tusa mara tasi tesi mara 5 miliona o le tau o sikaleti na ngau ia mai se unity kasula, a toa ai mara tau mo whainga e ngau ia se loli ua tumu i le uta o tapaa i le whaetu o Guildford. O i lātou pueina na mōria i mōrianga o ringa oi, ta le pefale ma le a fia i se kurupu whaasolu tū la whono, ma ua te ena uma le tatala i tua. Wa lipatea mai le atiri whaatuai o whio inga i runga le City Link, le Tala Marine Freeway i Essendon North, ona o se whalewlewe tau taawale na masa ai ma se suau ui runga le ala tele. Whai mai rua tāpunia umalai nai whao le awala lea, i lea whae tū ma ua lipatea le 7 News, e fōringa e tolu ta avale ma se lori nao fia li whalam lave, tō tasi tangata ua ave atu li wharema i mere pone. Wa mai ta wina le tuwai o whemaranga inga i Calder Freeway, ma wa sedia ma le fast full minute, e whaata dia i le kiu, pe ona ta ua i poti. Whai mai leo lo o wha awau so suenga le teminei, ai le mai lo foi po ai o ta avale i e tolu na apuai li whalam lave, ma lo whaia pea le suenga. Tala muri i le tala whaatau lava le tupepe ama le ono se furu afe tangata whainga nuenga. I Ausetalia o le a maua se si itanga i tatongi, ina wao fia mai ma le 2 ono piriona, mo lea whaatatau na fōra sia mai le talo le tupe i le pōna pō. Whai mai o tausi soifua isi o lo o au fia i lea whaaiunga, e mai se na ua mai a whaia le whaaiunga le Fair Work Commission, po le komisio ngā nuenga tala whea ngai. Wai mai a mata atu le masina nei, lea si itanga ma whaawawai mo le 5 tausanga. O
O le isi vai ngā tupe 2.5 piliona ua whaamatu ese mo le whaia o Paul Kalame a tangata mātutua ma le tausinga i Maota Malawa. O le itu pālawa ta maitai mā tere na whamniaina i nei whamnianga wa o lātou e mawai le 2% o le au whainga ruenga e wa ia tamaiti i a onga ai mai se foi le tausinga. Ia tala nāna radio Samoa mo le nei a solulu.